Asi Mister má nejspíš asi nějaký problém, ale ne se mnou samozřejmě, protože má problém s YouTubem, ale to hodně YouTuberů, co si budem. No každopádně já jsem nějaký jeho videa sledoval, když jsem byl menší, sledoval jsem jeho stunty v GTAčku, sledoval jsem i jeho Reddit reakce, který byly takový, no je to prostě pro menší děti, ale pořád mě ty jeho videa kdysi bavily, teďka už jsem ho strašně dlouho neviděl a jdem se kouknout, proč mu YouTube chce smazat kanál, když dělá videa pro děti, protože už se něco takového stalo na Talce, chtěli smazat nebo vlastně smazali kanál, pak jí to vrátili a taky dělá jakoby, nedělá úplně pro děti content, dělá to tak pro třeba 14 až 18, 19 možná let, já nevím. Já se kouknu i na Taryho, takže můžete říct, že Tary má cílovku pro malé děti jako má, ale prostě i tak se na něj já někdy kouknu, protože mě to i tak z nějakého důvodu zajímá, baví. Přijde mi to prostě family friendly a rád se kouknu na Taryho. Dobře, OK, jdem se na to kouknout. Ťažko sa mi o tomto hovorí a pôvodne som si myslel, že si to nechám pre seba všetko toto, ale bohužiaľ stali sa nejaké veci, ktoré ma donútili sa vyjadriť na túto tematiku. Dostal som 2 YouTube strajky a hrozí mi zmazanie kanálu, keďže za 3. strike už vám vymažú celý kanál. Nie, toto video nie je clickbait, 1 strike som dostal za gameplay a 2. strike som dostal za reakciu. Ku gameplayu sa vyjadrím, že som tam mal príšeru, ktorá sa volá Moma a tá príšera vraj v Japonsku lúti malé deti, aby robili, ani to v dnešnej dobe nemôžem povedať, ale domyslíte si, že čo núti malá príšera robiť malé deti, aby urobili. Na tú tematiku sú creepypasty, SCPčka, videohry a ja som natočil jedno z toho, konkrétne gameplay hororovku a za to som dostal strike. Že vraj malé deti podnecujem na to, aby sa z***li. Tá logika mi nejde. Tá logika mi fakt, že nejde. Jak mám vedieť, že aká príšera v Japonsku robí to a to, však tých príšer je strašně veľa. Jako na jednu stránku chápu, proč to YouTube dělá, on chce, to YouTube myslí dobře, protože lidi, co jsou pak třeba fakt v tom Japonsku a třeba ta příšera daná, může být známá tím, že třeba podněcuje děti k něčemu takovému, ale i když to tady prostě lidi nevědějí, ono to je taky jako těžký se na to kouknout z toho pohledu toho YouTube, že YouTube chce, aby tady to byla nejvíc family friendly platforma ve všech státech, jakoby. Takže jakoby já vím, že většinou se asi nějaký japonský nebo jaký dítě z jiný země se nekoukne na Asimestra, když je to Čech, proč by to někdo takový dělal, pro ně to není zajímavý, když ten jazyk ani neznají, ale z nějakého důvodu to tak prostě je, ale zas chápu, že to třeba nemusel vědět nebo něco, to nevím, jak by jestli existuje něco, jak to udělat tak, aby YouTube a zároveň creatoři, který na to dělají videa, jak udělat takový kompromis. Podle mě nejlepší je prostě smazat to video, to je všechno, ale nemusí dávat kvůli tomu strike, kvůli tomu, že ten člověk to nemusel vidět, takže tak. Nemôžem vedieť každú, ty kokos, chore. A 2. strike som dostal presne na svoje narodeniny, takže kontrolór, čo kontroluje moje videá, keď to teraz pozeráš, ďakujem ti, že si mi spríjemnil moje narodeniny, že som mal najväčšiu depresiu v svojom živote, keď som dostal 2. strike. Ďakujem. Bol to za video, kde som reagoval na deti, ktoré dostali zlé vianočné darčeky a ja som iba hovoril, že nech si vážia to, čo majú. Keď niekto dostane ponožky a rozreve sa, skáče tam po zemi, tak jasne, že ho vysmejem. To je fakt. Lebo ja keď som dostal ponožky, bol som smutný, keď som bol malý, lebo moji spolužiaci dostávali úplne iné veci, ale tak nehádzal som sa na zem a neskriekal som na mamku, nehádzal som po nej kamene, nehádzal som po nej vianočné gule ani nič. A to som povedal, že to sa mi nepáči. Ale hej, sú to americké deti a my, slovenské, české deti, sme úplne iné ako americké deti. Takže chápete to. Paradoxne je to, že Google presne vie, že kedy mám narodeniny. Takže jestli to chápu tak on reagoval a vysmál kluka, který byl steklý za to, že dostal ponožky na Vánoce a kvůli tomu dostal strike. Tak tady to mi přijde už trošku na hlavu. Možná se to může brát jako kyberšikana z nějakého důvodu, ale tady to bylo takový, jako když vidíte ten kontext, že člověk, malý dítě je drzej na mamku za to, že mu zabalila ponožky jako dárek, je fakt prostě, jde o ten kontext a podle mě tady to zas tak nevadí, ale zas chápu, že YouTube to třeba nemusel nějak pochopit. Asi. Kontrolor, ktorý kontroluje moje videá. Ako môžete vidieť, viac ako 60 alebo 70% mojich videí kontroluje manuálne človek. Neviem, či to je Čech, Slovák, Ind, Pakistánec, absolútne neviem, kto tam pracuje, ale proste vie, kedy mám narodeniny, keďže to tam YouTube svieti, keďže som zadával svoje údaje. Ďakujem ešte raz, že som mal najväčšiu depresiu, ako som hovoril v svojom živote, keď som počas mojich narodenín dostal strike od YouTube. Krásne. To je proste ako keby, že ma niekto strelí do srdca zbraňou. Tak som sa cítil zradený od YouTube,
že mi toto urobil za neopodstatnené veci. Za tie videá si stojím a naozaj si nemyslím, že tie videá boli nejaké hrozné, keďže som family friendly kanál. A jak môže family friendly kanál dostať 2 strajky? Je jako pravda, že u Asimistra bych tady to fakt nečekal. Prostě content pro malý děti, jasný, asi GTAčko není vlastně úplně family friendly, když si to tak vezmete. Ale z nějakého důvodu třeba už i Bouchal natáčí GTAčko, nebo natáčel a přitom natáčí pro děti, což je takový trošku už divný, že GTAčko najednou je family friendly, akorát že vůbec. Ale pořád jakoby nevím, no, já fakt nevím, je to takový strašně zmatený, že jako třeba za to, že tam je GTAčko, tak to najednou vadí, nevadí, složitý to je. Asimistra, ale však sú YouTube pravidla. Áno, tie pravidla sú. Každý mesiac sa menia 2-krát. A bohužiaľ, tie pravidlá sa vzťahujú aj na staré moje videá. Takže keď dneska vyjde pravidlo, že nesmiem točiť na kameru a ukazovať 2 prsty a 5 rokov dozadu v GTA 5 stantoch som ukázal 2 prsty, to video dostane strike. To bol iba taký obrazný príklad. Ale takto funguje YouTube. Geniálne. Vôbec sa neprihliada na to, že to bola iná doba, iné správanie a tak ďalej. Zmizlo mi 170 miliónov pozretí, keďže som tie všetky videá vymazal. Prišiel som dokopy o 180 videí. Ja som si tieto videá zoradil podľa zhliadnutí a môžete vidieť, že ich je naozaj veľmi veľa. Tuto je napríklad nad 100 000, sú tu nejaké reakcie, gameplaye a tak ďalej. A fakt, o všetky tieto videá som proste prišiel. Už mi ich nikto nevráti naspäť, nemôžem ich... Tak to je fakt jako, že když fakt uděláte něco špatného před 5 lety, co, nebo ne špatného, když uděláte něco před 5 lety, co už se teďka dělat nemůže na YouTube, tak vám dají strike. Kdyby to video dali třeba neveřejný, tak to pochopím, ale prostě proč strike? Hrať. A pritom tie videá boli aj dobré. Niektoré boli na hrane, niektoré boli normálne tie videá a neboli zlé. Ale ja som vtedy naozaj nevedel, že čo mám od YouTube čakať. Tuto máme koľko videí nad 800 000 pozretí, nad 900 000 pozretí a tuto je nad 1 000 000, takže môžete vidieť, koľko som mal videí nad 1 000 000. Je ich fakt, že veľa. Presne je ich 37. A taký zaujímavý fakt, že mohol som mať 1 miliardu pozretí, tam chýbalo ešte pár miliónov a bol by som prvý československý youtuber, ktorý by mal miliardu zhliadnutí na videách, dokopy samozrejme. A nie som žiadny akože korporát. A taktiež podotýkam, bez YouTube shortov. Ešte raz, bez YouTube shortov 1 miliarda pozretí. Vtipné je to, že môj partnership mi povedal, že mám vymazať... Mě zajímají jeho shorty, kouknem se na jeho shorty. Tyho shortu tady zas tolik nemá, jo. Ale když se kouknem jako ty shorty oproti normálním videím, zas nemají zas extrémně moc zhlédnutí. Tady snad není jediný short, co by měl... Jo, tady má jedno, tady má 3 miliony. Toto sú všetky silver buttony, ktoré YouTube takedy rozdal tvorcom a pozrite sa, je ich naozaj veľmi, veľmi veľa. Normálne enormné číslo, ty kokos, koľko ich je? 1 000 000? Ja neviem. Hen, a tam je aj lietadlo, pozrite sa na to, lietadlo tam je, takéto je veľké, ale 300 000 kanálom rozdal. A samozrejme aj ja mám takýto old school, tento je vzácny. Teraz tu budeme mať samozrejme zlatý button, ktorý je za 1 milión odoberateľov. Uvidíme, koľko ich... No, to som sa trošku zakúkal, sorry. Tak ja som ich urobil. Dušky, keď mal tiež tento strike, tak tie videá dal privátne, čož ma veľmi mrzí, mohli mi povedať to isté, len ja som bol v takom strese, a som rád, že stále existuje môj kanál, takže som rád. Ale tie videá mi strašne chýbajú. Ich je strašne veľa. Dobré série, reakcie, bandické príbehy, gameplay. To je fakt škoda toho. Nadviažem ešte na tú tému, že je celkom vtipné, že sa to stalo práve mne, keďže tvorím family friendly obsah. Áno, kto by náhodou nevedel, tak áno, tvorím family friendly obsah pre decka a tínedžerov. Od tohto videa, čo teraz vidíte na obrazovke, od toho videa celý svoj obsah je family friendly a všetky videá predtým sú tvorené pre, ja neviem, dospelého diváka, alebo tak sme si mysleli, keď sme točili kedysi na YouTube, že tvoríme pre 25-ročných gameplaye z GTA 5. Prednedávnom som dostal znovu nie strike, ale varovanie a taktiež v decembri. Samozrejme, celý tento príbeh sa odohráva 2 roky dozadu v decembri, čo sa mi stalo. Ale teraz vo mňa to vyvolalo proste strašné naštvanie, že som dostal varovanie od YouTube, zmazali mi video, za Roblox video. Ešte raz. Dostal som varovanie, skoro strike, za Roblox video. Roblox, hra pre decka, za to mi YouTube dal strike. Ja viem presne, za čo bola tá vec a chcel som to riešiť, ale YouTube si povedal, že ne, bam, hneď to zmažeme celé video. Tam stačilo vystrihnúť segment na... To boli 2 sekundy v YouTube editore, kebyže to urobím, to video je zelené a stále existuje. Len kvôli 2 sekundám, kde dieťa sedel na vecku. To je všetko.
No, tak to jsem nečekal, já jsem jako čekal, že tam bude třeba zbraň nebo něco. V pohodě normálně v GTAčku máš zbraň, ale to je v pohodě, ale děcko sedí v Robloxu. V Lego hře, ty vole. Žiadna nahota ani nič, iba takto sedel na vecku 2 sekundy. Raz, 2. Kebyže to v YouTube editore vymažem, je to všetko v pohode. Ale bohužiaľ mi povedali, že ne, tak ne. Som na tomto pieskovisku a rešpektujem ich hru. Asi tak. Čo môžem k tomu viac povedať? Ale teraz je otázka, ako viac mám byť family friendly ako teraz? Ja neviem, čo mám robiť Baby Shark tutu, alebo čo? Lebo za Roblox 2 sekundy v Robloxe, v tej minihre. Ale Baby Shark to by asi nešlo, protože tam je zase jako Shark, že jo, jakože prostě tam ten žralok a to není family friendly. Dostať skoro strike, tak to je akože extrém. Ja som na tejto platforme dekadu. Fakt som tu naozaj dlho, ešte predtým, než existoval. To jak vypadal, tyjo, to je von? Tohle je asi mister? Tohleto? Točil na tento kanál po anglicky videa. Rôzne benchmarky, kde som ukazoval, ako ide môj komp a tak ďalej. Takže som tu naozaj dlho. YouTube sledujem od roku 2006. Od roku 2006 sledujem YouTube. Takže na YouTube som naozaj veľmi dlho, aby som vedel, že čo je zlé a čo je dobré. A bohužiaľ mrzí ma to, čo sa deje s YouTubeom. Tak to poviem na rovinu. Chýba mi ten starý YouTube. Chýba mi ten starý YouTube, jak kedysi čo bol, kde sme iba tak srandovali, mohli si povedať, čo chceme, neriešili to a proste sa zabavali. Ale YouTube je teraz čistá politika. Musíme hrať hru, ako som to hovoril, v 1 miliónovom, nie že špeciáli, ale proste videu. Musíme hrať hru, sme na ich pieskovisku, ako som hovoril, takže musíme to rešpektovať. Ale strašne mi chýba ten YouTube, kde som si mohol povedať, čo chcem. Teraz kebyže poviem N-word, tak hneď je to na TikToku, kde to nejaké 5-6 ročné dieťa vyreže, urobí z toho kompiláciu a smeje sa. Funny. V Austrálii to už prešlo, teraz držím palce Ameriky. Jako jo, jako jasný, že to předtím bylo takový, mělo to takový to své kouzlo, to, že to dělali lidi fakt od srdce, nebylo to všechno tak rychle pro ADHD děti, nebylo to takový, že za každým slovem byl střih, prostě člověk, Minecrafták, natočil Minecraft video a člověk se na to šel kouknout normálně. Teďka to musí být všechno fakt jakože úplně rychlý, držet tu pozornost. Jasně, že už to takový není, ale to je kvůli tomu, že fakt jako se ta doba strašně rychle posouvá a kdyby se to neposouvalo, tak jako zas tam být furt v té době zas podle mě není nejlepší. Prostě je dobrý to brát takový, jaký to je, že se to prostě změnit nějakým způsobem musí, podle mě, nebo jako nemusí, ale je to lepší. Ale zároveň si někdy můžeš i zaspomínat, že jo, jako bylo to super, to neříkám, ale za 10 let zase budeš vzpomínat, že tady ta doba byla super. Nám nech to prejde a už žiadne tabletkové challenge, žrať a prášok a tak ďalej, takže to je asi najviac pozitívna správa, keď sa to podarí v Amerike. V Austrálii to prešlo, teraz v Amerike. A keď nechápete, o čom hovorím, tak to je len dobre. Točiť videa na YouTube ma baví. Robím to od svojej strednej školy, od prváku, sa mi zdá, áno, takto asi vychádza, kde som robil tie anglické benchmarky, kde som ešte točil na checknito.sk, čo je taká mŕtvá stránka, ale kedysi to bolo akože najviac hypované. Proste točím videá, možno že aj, ja neviem, 15 rokov. Neviem, či mi to tak vychádza, teraz vybehol text, ale je to dlho. Je to fakt dlho. A poviem pravdu, ja nie som si istý, čo bude s YouTubeom ďalej. Teraz YouTube sa zmenil na shortovaciu platformu. Vidí, že tu ide TikToku, ktorý za chvíľku bude zabanovaný. Tak YouTube si povedal, že budeme robiť shorty. Budeš točiť shorty, bude sa tvojmu kanálu dariť. Nebudeš robiť shorty? Choď preč. Ale opak je pravdou, že keď robíš YouTube shorty, kazí ti to tvoj YouTube kanál. Takže tí, čo točíte videá, netočte shorty, založte si shortovací kanál. Ráda odo mňa zadarmo. Ale ako som hovoril, nie som si istý, kam sa uberá táto platforma, čo z toho bude ďalej. Neviem, je toto na zamyslenie, že kde bude ten YouTube o rok, o 2, o 3, keď sa zmení politika, keď, ja nevím, nějaké nové pravidla budou. Jako s těma shortama, jasný, tak musí se nějakým způsobem přizpůsobovat. Chce nalákat víc lidí na tu svoji platformu, je to jakoby de facto logický. Taky teďka ty bys nešel jen tak natáčet něco, co bylo trendy. Předtím, pokud bys chtěl reálně čísla, pokud bys to udělal fakt jako pro sebe, že tě to baví, dejme tomu nějaká hra, která byla trendy před 10 lety, tak bys to třeba natočil i natáčel nějakou sérii. Ale neměl bys tam takový čísla, jak když půjdeš s tou dobou prostě. A ty to sám víš. Takže jako tady chápu tě, ale z nějakého důvodu to tak prostě být musí asi.
Bude to stále prísnejšie a prísnejšie, viac regulované a regulované. Bude to zaujímavé sledovať a snáď to všetci prežijeme. Či už vy diváci, čo sledujete tieto videá, alebo YouTube tvorcovia, čo tvoria tieto videá. Každopádne, tuto som sa vyjadril, ako som prežil svoje najťažšie obdobie, ktoré som mal posledné roky. Trápi ma to doteraz, lebo keď mi pípne Gmail, ako som hovoril, hneď sa mi vybavuje, že mám strike. Ten zvuk pip, pip. Chcem iba povedať, že neprajem to žiadnemu youtuberovi zažiť. Či si dobrý youtuber, či ťa majú ľudia radi, či ťa nemajú ľudia radi, hoci jakému. Mne je jedno, aký obsah tvoríš. Nedoprajem toto naozaj žiadnemu youtuberovi. Zažiť 2 strajky a 3. strike je koniec kanálu. A je mi jedno, že či máš jedného odoberateľa, či máš 10 miliónov odoberateľov, či máš milión odoberateľov, vymažu ti kanál a nemôžeš si založiť nový. Takže toto video bolo viac také úprimné kecacie, môj názor, moje problémy a tak. A dúfam, že budete mať všetko dobre v novom roku, keďže toto je posledné videjko. Nech ste zdraví, nech ste šťastní, nech sledujete youtuberov, nech tvoríte nejaký obsah a proste robte to, čo vás baví a neriešte, čo vám povedia ostatní. Kašite na nich, robte si to, ako vy chcete. Lebo každý si je strojca svojho vlastného šťastia. To mi hovorila učiteľka na strednej, keď som mal zlé známky. Ale je to tak. Takže kamoši, všetko dobré v novom roku. Vidíme sa pri novom videjku. Chvíľka pauza a pokračujeme ďalej. Čaute. Jo, to, co řekl na konci, s tím samozřejmě souhlasím, je to tak. Takže dělejte, co vás baví, to je důležitý. Takže tohle by bylo k Asimestrovi, řekl jsem k tomu nějaký svůj názor. Doufám, že se vám video líbilo, rozhodně napište koment, sdílejte, dejte like, strašně mi to pomůže. Napište koment, já rád odpovídám, když tam někdo fakt jako někdo něco napíše, tak na to rád odpovím. Děkuji, že jste sledovali video až sem, mějte se pěkně a čau.